Mutegeri wa Meru TV mbetekeria nkuwate ugeni kirinteto cietu cia Meru TV ugoroba narua kuri tariki 27 mweri ni jua iri mwaka 2026 na natukunduranirite ndeto kuma icigo bunge mwanya ira twithirite twithurania muthenya junthe jo narua nikienda tumba kwithwa tukumenyithia yaya gwita na mbere munaniri wetu wa mathithio hori mweta Paul Ngujiri na nyukambita Njeri Wacheupe. Na nteto cietu ugoroba narua tukethwa tukiambiriria aja kaunti ya Meru na rana we gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia ntuku narua nombete kwithirwa akiruguria mutaratara jo mweru kana jojo kumenyekana aja scheme of service kire arimo ba ECD na araugite mutaratara jo jukabatetheria kiruri Ngugibo Nguruki Mutuma na inyeretie na kwithirwa akiuga kwambiria mweri jo mugwanja kire financial ya 2026-2027 arimo baba bakomba kwithirwa kinyamba kiongerwa mbeca nikienda bomba kubagirithiria na araba kuitira ngugi ciao anakinya uraba gwita ngugi nikienda kwagirithia kithomo kia nabaranini Nguruki netete na mbere na kuwa mutaratara jo jukatetheria arimo kwithirwa bakithiriru mathina jara betherwa bari najo na kinya kuona guntu gukoya gwa kuritira ngugi na kinya gwitikirwo kwana igitara tha 8 rira bathiria ngugi ciao nana betherwa bakiana no mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi ari na ndeto Nguruki. As we officially kickstart the implementation of ECD teachers scheme of service, Gavana Mutuma Ntwethingia akiruguria mutaratara joriti ngugi bwari muba ECD ya scheme of service arimo ba ECD riu bakiona mwekejo wa kwamukira mushara jo marije iguru na kinya kwagirithwa kwariti ngugi bwao arimo baba bakinyereka gwa kagita kumana na marije nzeguru na kinya kwagwakira uriti ngugi bwao kwambiriria narua njacietu cietocenjia nara twari twetu na tumuthaka twetu tukagurwa kana kugura na gugacenjia nyomba ira twetete gukara icietete gucenjia nare twana kwetu tuthoma gugacenjia nguo ira tuwikira igacenjia kuria kuratu kuria nara gwetu gugacenjia no ntumukai gavana ote mwarimu babange ba national government okiaweta sukuru yari mubaba ritana otwana mwarimu wa ECD upagite ngare ke sukuru ni umakande urongo ari muba kinya baba tirara mesie baba kombora nyumba muthio mweri kabaura timati abura marando yaba nayo yambangi batomba kuria your excellency onto babange batora ko bakarande bakona scheme of service itebua na ba yikera kabisa itebua but His Excellency Mutuma Governor Mutuma Ntwethingia yire ambera daktari etoka rende mwanka omeki sure scheme of service ye ikobua dai ari mubarato kandika kwambiriria narua bari kumakiri job group F muchara ni 26,600 ikianina giake norua raciaca ciithirwo igikunjirwa atongere kathumba bakiringira ndebe gavana Mutuma Ntwethingia na kuthumbia nene wari gavana Peter Gatila Umunya wamwe na mithikali nture bara batumirite gucwa gite giki kuigwa nto bakweja bakiuga gaiba kwenda kweja ibejete ende kambere kutebu twethera na nenkerio tongeria bere are na kanya acoka uga nejete kuthirekeria ngogere atigirire kwa ngogere atigirire kwa chumbe tware acio 2013 ichiateria mutemo kwa inge irare gwarua ichiateria mutemo na chumbe acha mutemo ndawa yayo nembi pa angavana Mutuma ina mutemo mono akorienda kuona kiraru kaimaendeleo Borenda arimo bande kubone mbese injia kaiteruja waipi kagonda babure ya iraru no temu tokira ndakwira ntobara bakuristo Gloria Meru era restone ndiranga bana Ntwethingia tonyere obijine kwa wote Gloria Meru restone then glory of Meru is intact through the leadership of His Excellency Gavana Mutuma Ntwethingia
no ari kuitwa kwendete impeachment ya kwenda kuruki motha na weke yale kabara kwa thika kama munda wada owa kwana ndio maana ndio ma number 2 uwo kwa wangu thika president ya utadira mbere kware mote thuka akwanyerenge nyata tomba kuriseko kintu kere nyithirikari anto betu mumeru wa murimo mucoka ni ciothe ciathia anto bameru tayari kurewa ni murimo mucoka ari kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti hiyo Mutugi wa Kiambi na nituketha tugicokera rutere rungi na nabo atongeria bakiama kiregani na thirikari na bagwatanirite na mithika lentoro ro kwenda gitikia ungavana ja kaunti ya Meru tukana ruani bagugumbite kwithira bagikinya maimayu kaunti ya Nakuru na rabethirito bakimeneria thirikari untubonene akiaria kina mithika na atongeria bangi ni betete na mbere na kwithira abakiwa rais William Ruto no mwanka ombe kwithira kieberua gitine kio rais mwaka ne 2027 kethira akenya ni bakwenda kwithira bagitethuka. Asante sana kiongozi wetu Andrew Amaemayo. Harambe! Harambe! Mimi nimetoka kule Meru. Nimekuja hapa Maemayo, Nakuru kuleta salamu za ndugu zenu kutoka pande ya Meru. Mumepokea salamu za Meru. Na sisi nimekuja pia kuangalia, kuweza kusikiza, nijue hapa Maemayo, nijue hapa Nakuru, vile sisi Meru tukaamua tukasema lazima Kasongo awe one term president. Nyinyi watu wa Nakuru, nyinyi watu wa Maemayo, munasemaje? Munasemaje? Munasema Kasongo ni one term? Tunasema Kasongo ni one term sababu amekuwa mkora, amekataa kutimiza ahadi, ametusaliti. Kazi yake ni kugawanya mlima, ni kugawanya Wakenya, and the only way to save this country ni kuhakikisha tumefukuza Kasongo. Harambe! Kasongo haende asiende, aishie Sugoi asiishie. Tumesema aende. Huo ndio uamuzi wa hapa. Asanteni sana. Mungu awabariki ndugu zetu. Tusimama imara tuweze kukomboa nchi yetu. Lakini tujiulize jambo moja tu. Juzi wiki mbili nilitangaza kwamba Kasongo umeuza watu wetu kule Russia. Leo hii watu wake wamethibitisha kwamba kweli Wakenya zaidi ya 1000 wako kule Urusi. Tunataka kuuliza Kasongo na tumuulize hivi, kwa sababu serikali ya Urusi inalipa 7,000 kwa kila mmoja ambaye anauliwa. Wale wameuliwa pesa yao imepelekwa wapi? Tomugerabu. Aui! Kasongo muuaji. Alafu anachukua pesa ya wale ambao wameuliwa kule. Wakati nimesema kwamba watu wa IEBC wanafanya mpango na National Registration Bureau, wakifanya hii inaitwa Integrated Population Research Service. Sasa imethibitishwa kwamba kama vile ndugu yangu kiongozi Kalonzo Musyoka amewatajia, huyu mkora kutoka Sudan ako na passport ya Kenya. Tunataka Kasongo tuambie, ndio upate passport ya Kenya lazima uwe na kitambulisho ya Kenya. Ndio upate passport ya Kenya lazima uwe na e-citizen account. Huyu mkora na wale wengine kutoka Zimbabwe walipata vitambulisho ya Kenya mwaka gani? Walipata e-citizen account mwaka gani? Na kama wako na vitambulisho ya Kenya,
Ndio sababu Kasongo anasema ati atashinda uchaguzi. Kwa sababu kama wako na vitambulisho, wako na passport, ni kumaanisha kwamba hao wakora wanaweza andikishwa na IEBC na wapige kura hapa Kenya. Ndio tunaambia IEBC, ile mtambo ya Smartmatic lazima hiyo contract ifutiliwe mbali mara moja. Harambee! Harambee! Wenzetu, mambo yale Kasongo amefanya katika nchi hii, anashinda akisema ati watu wamwambie, ati anasema watu muonyeshe ajenda yetu. Ati yeye atachaguliwa kwa sababu ya ile kazi amefanya. Kazi yetu ni hiyo ya kupora mashamba hapa maana. Kazi yake ni hiyo ya kusema vijana wauliwe. Kazi yake ni hiyo ya kusema wakora kutoka Sudan ambao wanaua Wakristo kila siku wakuwa wapigaji kura hapa Kenya. Hiyo ndiyo kazi ile Kasongo anasema tutamjua naye. Jameni, watu wetu wa Nakuru, hapa Maemayo, hapa Naivasha kwa dada yangu Jane Kihara, nataka tutoe kwa kauli moja, Kasongo ni one time. Harambee! Harambee! Tukimaruka ruterenero Nakuru tugacokera ja kaunti ya Meru na nayo thirikari ya kaunti ya Meru nitete na mbere na kwenethia mutaratara jo kwenjana kana gukundania ruji rutheru na ruji rwa kugana kiri akariba Meru ndene ya icigo mbunge mwanya bya kaunti ya Meru ntukwena rua nawe murungamiri kana chief officer wa mantu jegie ruji bagwatanirite na Jacob Mwirigi na Mutuma Kangote ni bombete kuthira bagikinya ruterene rwa Majarene irere kibiriche gicigo mbunge kya Buri na rabethirite bakiri Mirandi Kathumba ya mantu jegie ruji hiragitite na mbere ngurukia tongerie bani bethirite bakieja na pipe cia ruji kire akariba ruterero kenda kubombithia bomba kutha bagikujia ruji kuma mitune na kinya kire borehole na bomba kukinyithia ruji rujo nyumba ciao untubura bukwe bugatetheria akariba muno kire mantu jegie urimi akariba na ndina betite na mbere kutha bagichokia nkatho cia mwanya kire thirikari ya kaunti ya Meru bakuwa itagaririre rikabatetheria muno ndene ya miturire yao mwandiki wetu anteto kumurutene rwa Buri mwende Walaiboni hari nacho tariria orira mubango yo kuthiria nyonta ya ruo yuitite na mbere kuntu mwanya kaunti ya Meru tukuyairwa chief officer wa ruo Mutuma Kangote bawatanirite na MC wa Kibiriche Jacob Mwirigi ni bakinyite nturene ya Majarene Kibiriche na nikendo utethia mirandi na ya ruo na mibaibo araba kiaria tongeria baba kwa mibaibo ya tethia kurita ruo kuraya no kinyithia micie ntukuyarwa ri turi area ntuge tuyete kureta pipe kiri water project inya kwina mutethia kwina nthagana na kwina ingijili ira chirombete gukulukira department ya roi na mheshimiwa Mwirigi mheshimiwa wa Kibiricha barombete mheshimiwa gavana pipe na ntukuyarwa ri gavana na atutumite to make sure pipe icho kinya na kenda chombo tethia antu betu batu tubura iri pipe kana thirikari ya county yobwa pipe mheshimiwa wenu ukulukira kuritanira ngwe kwao kwega na gavana ibyo ndo tobora iti pipe ntukwereko yaruare na tubura me oboromba tori kyo bonenkera pipe hii bugete iwe ka pipe tafadhali mheshimiwa gavana ari kyo bwa pipe kona mwanya nto ito kwayana pipe gonto mwanya make sure pipe ubo change landhi turi haja ujo group inya imwe ya mutethia Ntumburi water project ingi andagana water project ingi ya boao iji turi aja uju ya Majarene na kinya ingi tuma gwikia pipes ciayo ya Gakando na kira tukuthithia na arua na department ya roji ni gucokia maromba ja group iria irathithitie maromba ni untu bwa challenge iria twina cio bumwe Ntumburi mutethia bai challenge ya roji muno na ara uria muitune na nibo tureterete pipes cia inchinya cia PN16 cia gwikira nange ruji rukuthukwa ni njogu ruji rwa ndagana na rukinya rube na challenge kuri antu ruji ruthukangaga na rwito bareterete pipes cia inchi 3 rora inya kuluki barua ni ngwataniro mbea ya gavana Mutuma Ntwethingia mona atongeria bangi tumite ngui yitana mbere kuritika watu department ya roi tutirete pipe wake mheshimiwa akenda bwira wa matwina nya mheshimiwa wa Keirwa na ari mheshimiwa Morogocho
itwayane pipe nara kinoria kuru mheshimiwa wengo itwayane no nara bwa kibirichia ringi mheshimiwa Murogocho kwino wa kamatangi nara royo mheshimiwa Timau no mbira tukayane pipe Timau nara itukweliano na nya mheshimiwa Kisima no itwari no chimebiele bithiri sonko ndobwira antu betu gavana Mutumanto ithinkia na kuritangwe na ngwe chawe iriombeka no ntwa wethira Meru ite na ndo thai inkwenda gutumira kanya gaka gucokia nkatho kiri thirikari yetu ya county through gavana wa Meru Mutumanto ithingia ni untu ba cooperation ira twithirito twinayo gukurukira kuritaniria ngugi bwega ikio gutuma wona tukiona into ya bibi pia kuretera antu betu kenda bomba gutetheka nabo akaribara bagunekete na mibaibo ene bachokete nkatho cia mwanya kiri gavana Mutuma bakiwa tongerie bobo wawe ne bobo balikana to bachokeria nkatho mono nonto eria je yato ntumburi turete thina nyingi mono aroje nonto roje rwato kuma na ara twitete muitone tutwera gukinyangiro injogu ikagita nonto kwethora pipe ira turekirete acio ni ira pipe ciongo ikorokirite iguru na ndimo chimi watwete roraiu tukomba kwenjira roraiu bwega na tuthirie thina ere muitone njogu itokwani twitete bwega ina kugwirwo ntuko ya naro jonto bwa county yetu ya Meru through gavana twithinkia guturikana turetera pipe ndene ya ntura ije antumburi inkatho nyingi sana ira tucokia kiriwe through mutongeri wetu bwana Mwirigi gucokia nkatho nyingi sana kwa MCA wetu bakwatanirite na thirira bethirite benayo na gavana wetu uria twendete muno batwa pipes iji kenda tukinyirwo iruje bwega turute atukanga kaire twikirite pipe iji ciena inyojo mbere twekirite pipe iwa tukanga lakini thaa iji ntwethinkia arejire bagwatanira na Mutuma ito kuona twenentura pipe ira cie sasawa na iriga itangugi bwega na tutiaga ruje kaire. Reporter Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Ibweka sana Mwende Walaiboni nontibwa ripoti ukumaruchere Roburi. Na tukita na mbere nati nawe waziri wa karibu ndene na matura Kipchumba Murkomen tukwena aru anaritete mukana kiria siasa bonde bara akuga ati nibo bakwithirwa bakireta ndwa kiri kampeni ne ciao ira bakwithirwa bakithithia guntu mwanya Murkomen yakiaria netete na mbere na kwithirwa akiwa siasa nibo bagutumira antu babethe buthuku na bakithirwa kinya bagikombora yuthi bara bakujja kureta ndwa igitarira kwina kampeni cia gisiasa akiwa bo bakarita thirikari batitikaniri na mantu jana batitikiria jeta na mbere netete na mbere na kwithirwa kiboria njenda inge injega ira bakethura bakienderia wananchi ende ni bategane na mantu jando nonto bakajukirwe tagaria araki watho akwariti jaja egitenerera au karikiri mantu ja empowerment cia ekoro ruterene rwa Suba South ira iri county ya Homa Bay. Nikiwa hapa Homa Bay ningependa kuwaomba wanasiasa wenzangu, ndugu zangu wenye viongozi wako hapa na wale wako kwa mirengo nyingine taifa nzima, ya kwamba usalama wa taifa letu sio kitu la kuchezea, na kwamba wale wanafanyia siasa mambo ya usalama wakome kufanya hivyo, watafute sera, watafute mbinu tofauti. Bure itakuwa ni kwamba watafanya siasa kupitia mambo ya usalama, kupatia vijana wetu wapigane, kufanya mambo ambayo haifai, na sisi kama wizara hatutakubali watu watumie vijana wetu kufanya mambo ya goons na kufanya mambo ya gangs ya kupiganisha wananchi katika taifa letu. Tunataka watu wa Homa Bay waishi kwa usalama. Tunataka siasa yenye inafanywa kwa amani. Tunataka watoto wetu wafanye kazi kwa affordable housing sites, sio kutumiwa kupigana, sio kupoteza maisha, sio kuua watu wengine. And we will stand firm regardless of our political side. Nimeona watu wengine wanatuuliza kwa nini tunaona ati kwa rally fulani. Si ni rally, hakuna mtu amekuja hapa na goons. Na wale wanafanya siasa zingine si wakuje na kukaa chini kama hao wamama. If they can do their politics in peace, there will be no violence, there will be no need for police to intervene, and this country will be a safer place. So therefore I want to announce, the people of Kenya are not a threat to the peace of this country. The greatest threat to peace in this nation and the threat to insecurity in this nation is politicians who have bankrupt minds. They have no policy, they have no plan, they have no forward. They only sell mambo ya ukabila na mambo ya kutenganisha watu wetu. Na waomba tukiendelea kwenda siasa inayokuja, tufanye siasa yetu kwa amani, tufanye kwa utulivu.
Nayo family ya muthakomo kurubwa gatigati ukumenyekana ya Dennis Mugambi ntuko narua ibethirite bagichumiria na kwithira bakiuria rwangirwo ukaria gwikira mwana wao ukaria kuma ruterene rwa Egoji East nikira bakuwa nibethiritwe akithukirwa ni antu batikumenyekana na wakiaria mutano jo Dennis netete na mbere na kwithirwa akiwa na kuthugania antu bau no bethirwe bamumirite no ntu bamantu ya gisiasa na rana ndio ambite kwithirwa agikinya gituone kia polisi kia Egoji na kwithirwa akiandikithia makarika jam na mwandiki wetu Anteto Jeff agitumana ukari au na aturetera ripoti iji. Nayo family ya Dennis Mugambi muthako wa miaka ya gatigati kuma ntura ya Mitune igojira bogaiti ni bakuromba kioto na kinya ukaria nyume ya ntu batikumenyekana kwithukira family yawe utuku bagukira igoro untu nandi boete kiriga kiria kariba guntu guku nkoja ndethera ore gukari imbugire gute atuere ku kanere ku nkajukia mbere embeta kwa polisi mbetire kwa polisi Egoji nanda ukia ombi na ombi aja na ankwenda kuuga ujo siasa yetiga kuringwa kwa tuwe kore nchoera siasa tiga kweja tu kwa ngaikia jojo kwa kana aciari bakwa umera kienine twirane ombere nani nkwera na ntetiga kuga kuruki baugite mantu jaja jomba kwithira jarika nontu bagi siasa kugatuika onde mukario Mitune nkauga rinyere Mitune ile kwenda kuthikwa kana mbuge kirero kwene rinya ile kwenda kuthikwa kana mbuge cukuru cietu ni thuki watuike u niyo yumba kwithira eri thina inkuga tutetiga na tukenderea na tukenderea kuuga nuntu tutikira antu betu bakirija thina tutikira antu betu bakiangaika kenda tutija kuuga fona wankwenda kuuga atiri kuti muntu ndungama mbuga niwe kuti muntu ndungama mbuga niwe kana mbuga inkumumenya urejete kumuita lakini mumenye ntuko ja mwamba intuko fote ntuko wekinya tukagwata muntu na agatwira ibao bamutuma nete takuraja muntu tutetikiria buya guchumbura katindiri gaka tutetikiria buya kwangaikia jojo ko tuko kugambu jojo thiretie miaka buya mwangaicio tuko na stress nkurukie nyange baba ni bakurite mbao cha nyomba yo joe wa Dennis Mugambi na kinya nkuruki kwirikana ni bethirite bakimuita ankwenda kuuga ujo nkirikia mbwire antu betu ba Southiment tukendere obutetera na tigitiru ndawe ingo support mweshimiwa kara umera uge no support yoku na onge umere na support yoe ndaronga wana ingo support Mugambi manyara gitigia senator umera support mtoku unge na umera support yoe ndaronga manda ingo support mutongeria ini na gwaronga ma support yoku na wendie sera ile athithetie na tuturio tukaumera tuge ira butethithĩtie nkuruki Dennis Mugambi nethirite akiandikithia umbi kiri police station ya Egoji mantu kinya jekiri kirore ni family yawe na kinya aturi aya nini mami on Dennis Mureti oni andaigirwe mami wetu akiuga mbunde gwakwa ndaitia kuya gwitika mbu thaira ndirakinyire ndethira mugwete nkingo akimuragia ari ku Dennis kukumira au nirora mugeranire mami wetu agwa rujine kiraine tukuga mbu mono mukuru wakwa na raitirie na rwiro amugera kibanga amatuka oni inde mutori on Dennis kumo aja ntorene oni kanda arigaria mono nguko tuko mono ndewa mbukangire ojo ndene na kuga mbu na ndokira rwiro ndewa yukangia inyanyondo ija romba igukolo andi ndende ndene ango guchogo maito agwa twaringithania nthi ino itolejire kumwitikana mpui tera twamuthithe inya rubauru akuri ndamuringiro tuku atwatigira agutonya nyombete na rubauru kuri andi kigyo kiturigarite nture ukaria bukunyia muno kugwetu andi antu baitu tonya inya nyomba ntukoraga gwino twitite riu onga tukare tuithite ka tukare hamwe twinde nukumenya nteto cionthe isiasa nuntu bwa Dennis lakini
siachete chwagwa kire ntindiri yai kamuntu enda ndene agachwa siasa ome na ndene niwe no musiasa no kakendelea. Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Tigana na ripoti ya Jeff tukethira tugichokera Mwanga kaunti-ini ya Tharaka Nithi nara na wetibu wa location ya Matakiri ruterene rurwa kaunti ya Tharaka Nithi Emmanuel Kibunjwa nontukwena rua nombite kwithira gichumiria na kwariria kariba ruterero na kubera ubatu kana manufaa ya kwithira bakianda miti akirimira irekurukirite akwina bo akiwa ndibo miti nibutetheragia muno igitarira muno yakagitaga gakura utuma ruji rumba kwithira rugikara mwe na kinyamere uhitikethero ekiuma gitarira mbura itekura netete na mbere na kwithirwa akiuga antobara nabo bakwithirwa bakinja mithanga akuwe na ruji ruru bethirwa bakireka nontu naritite mukana na kwe bakethirwa bakijukirwe tagarira kiwatho nontu ni tagarira kwaniro rituma kinya ndujiji ikethirwa ikinyare gitarira kwauma na ruti kinyakari nabo bawatane na thirikari gukaria miereje na kuringa riboti ritaria bona kuna mtu kuthuka ngemera teje nontu ni batetheragia kinya kirurimi bwao no mariki wetu antetwa kumarutero Tharaka Nwendagara Waiguna hari na chotariria. Bwana Emmanuel Kibunjwa richiba wa Matakiri na itetembeto akari gutomera kanya gakambure kura kwanda mite mironi kurigeria tikabwe kweri miti irayo bago preserve twande akubena mwiro nikenda tumbe kuchokia mazingira metu bwega na kinya iri cionthe twande miti nikenda tumbe kwithira tugi preserve mazingira metu bwega agakioria baraba koroma methanga mironi kwebandira na miro twere na roje nontorera mbure gukaka miro ekuma inkoromba karibetu baire yetu ya Matakiri na kukungi batutetherie ku preserve miro yetu na twaromba mono antu batige kuruma muthanga mono muru athana antu na miro yetu ira permanent ino ngitakalita na kukungi nontoria bakoma methanga utiero irukaigwa rukionekana muroni uyukairi agagita mbeto akari kuringa ripoti kagita karabo na marori menda meta mironi kuruma mithanga nonto kagita karamiro twere na ndoje kuruma mithanga kaeko bambura yake anto bagatigo bakenyamara na ndaromba wananchi bona marori na bibi inge bikiruma muranga muroni na nanto kana na ukathita ukaringira administrator wakura ari akube nikenda tumbe kuyukia tua nonto anto bandira kuruma mithanga miro yetu ikauma na yume buru na ananchi bobo ngubo bagatoka bae mustari wa mbere kurega miuro nyamwera muthanga rumwa muro nitoyotha nantu na kinya muro nwa kadita na miro ingi yondera permanent yetu nikenda kumbe kuthira kwe karibu wega kumantara cha Tharaka nkiripotera Meru TV reto Kambeta Ndagara Waiguna. Na ripoti hiyo ya Ndagara Waiguna kuma kaunti ya Tharaka igatoa kanya kanini gakukunda ikombe keruje ituchokerete kagite katekro jana nteto ingi nyingi ra twethe tutukuthuranira ntukwena rua ukaumaruka mitamboni. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College,
Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Mutegerio Meru TV tutanambira kukumenyithia yara tukuthuranirite kuma guntu mwanya mwanya na nande tukomba kwithwa tugicokera mwanka ruterene rwa Kiagu na ara nabo rirari twaberigiri kwithwa bagicoka cukuru nyuma yao kwithirwa bari rutha runini ni berigiri kwithwa bagicoka kiumia twitite nande murito mwa kuma ruterere rwa Kiagu urokumenyekana ya Jocelyn Mwendwa nonombete kwithwa agitiumiria na kuria tongeria wa mwana ntuba wendi bubwega gutonyera nikenda bomba kwithwa bakimutetheria na mbeca cia gucoka cukuru akiaria Mwendwa nethiritwo agitariria mathina kathumba jara kwa nijo family jao kithurwa gikurukira na nande na kona jaka atino uwezo wa kwithurwa agicoka cukuru orira bangi bakithurwa bagicoka no mwandiki wetu wa Nteto Patrick Wastela na ukinyite Antonio na turetera ripoti iti ni ntere cia Kijagu kuni wandi ya Kiagu gicigo mbunge gia Centrimenti mucii kwa Jocelyn Mwendwa uria withirite ari na umegi kithomo kiroto kia wege gutuika mwitithia wa ndege gigakaraja kakiumba gutira ni kuona aciari bawe batine inya komba kumuthomithia kuringana na buria aringienda kuona ni bethirite bagikarirwo ni mathina nkabo na bari na kinya ana bangi Jocelyn Mwendwa woni ya kwetu nja woni ndathomire grade 9 ndithire kigeria kenjesia ndagwata 0.65 na ndakuruka na ndi woni ndabangite gukuruka ndakuruka mbite school nindenda kuthoma ngiria kithomo giakwa ndenda kuya pilot wongira thaiji na nditurete midterm ntumethera mbeca ikoneka cia kuncokia cukuru no kandi ngucwaura tukathithia tijethera nkomba kuthirikira kithomo giakwa gitigere na bandu ndina kiroto kiria ngwenda gukurukira bariete Julius Mother Julius Mwobobia na ikankuga uni au ndina thina iji nchekwa twina mwana okwa Jocelyn Mwendwa na ika ndina thina ya kuga ankwenda buntethia ntina menya au ninkugira ndarita nguge kuringa kibaro kenda mbathomithia ndi thaici na ndi utikio ndina kio Mwobobia nini ithe wa Jocelyn na woni kandi na thina bwega nkuromba ntu bawe ndi bwega bantethie Jocelyn mbe kuthoma yontu ningi ndina bangi bampinyiritie tu bai cukuru umwe junior secondary grade 7 ugu nge pompo ugu ngina kwenda gwita college na teta na ndi woni nya Jocelyn wengwa Jocelyn Mwendwa wengwa nyabici wengwa nti umeona untu nyingi toka gutonde na kyo woni ni barwa ndinga akari bakiaria ni bethirite bagikunyira uria njaiji ithirite kithari mwana na babome na wagibwa mbeca na gukethera bukianda nkunyu njaiji
aria nkoroki bethirite bakiuria antu bawendi bubwega baciumirie na kwithira bagikia njara yao muchijuju niu gutigira mwendo akomba kwithira akiona ngitung'a. Bwana asifiwe. Amen. Amali yetu ambetagwa Beatrice Omoria na ndio mwe wetu rariri ndigurune uria wonde okethira akionaga mantu jaja atetherie mwana ojo no tute mwana ojo njejeri nana babome mono bamo bakwenda gwita college onde tarenji no karere ndi muturi wa Njose rimi ojo uriaja mwana ojo ethero mi kuthiria no ntwinya primary no mite mono na ndi ankuromba atiri ithuge akutha guku batethanagia ibarikana Njose rimi ojo mwana ojo ikiewa kimugongo tikiewa kira aciari bawe o ni bethirite bakiuria ngwataniro mwanya mwanya iria ciithagira cigitetheria antu ta baba bethire bakiririkana Njosireni na nkoroki gukatha Joeli Marete kuma gicigo mbunge gia Centralment uria withirite arwa mbere gukinyithia makinya jawe ndene muchijuju na gutethia Njosireni mwendwa imburali munene kinyo choro njeje ukuria atongeria betu bara baritiene kana bara bena foundation example takaduri foundation ndo mitha yaritwa kuna Manyara foundation Manyara ndo mitha yaritwa kuwa tukuria foundation nchonge bikomba kipira mono wetu ya tudo mitha tu atugwiritwe rafu angi ken to Marete kachiginya ndo mitha yana to nyayo tu muromba to ndo akona ngwesa tudo mitha mono ojo ni walutethetie bweka mwana ora kurukite muno ndene kiagu won ni otongerete gikira stake yagu na agutongeria family yethurwa table family yethurwa iteguchiumba na iketo ndiaje ojo na arwa tamutongeria wantu babethi tamutongeria wantu bara batina inya kwira antu bara baririe na baugate baga support mwana ogwitwa Jocelyn kendomba kwithirwa kithoma tafadhali bainge project ciao nontu mwana ona ndiari nja kuja mindita mwegoro kenda mtu uri onge wina wendi bubwega tafadhali omba kwithirwa akirungama na family je omba kwithirwa agisupport mwana ojo nontu mwana ojo future gitie future kija location na future nyemiru yetu nontu mwana omume so na inyamo heshimwa Marete mwire thank you very much nontu ba support ira umbite kwithirwa unenkanirite ndene family yakwambita kwa Jafet Kaburu muguna na ntura muno igirie twalita kwa mbora igwa gucokia nkatho muno ki Joeli Marete mweshimiwa roto weje no tedio ndene njeje na tuna wirigiro gukurukira Joeli Marete uju kithomo ke mwana uju gikombeka bwetu kuromba mwana ndwena discipline nalia akuma ntere cia kija gukuni wandi ya kiagu gicigo mbunge gia Centralment ngikunyiria ntoto rietwa ni Patrick wa Stella. Tugitigana na ripoti unate nabo akariba mwe ba kaunti ya Meru ibatumeretie na kwithirwa bakiariria senator wa Meru no Kathuri Murungi na naba kumura nethirwa agitumeria na gutariria kama kire aringi kura ati nigitikikwa kwenda ndene kaunti ya Meru akariba bakiaria ni betete na mbere na kwithirwa bakiwa Kathuri nikethiritwa agicanganya antu nigitikirikwa kwenda kaunti ya Meru nontu igitarika ithirite no mbete kwithirwa akiwa we ageta na mbere kwithirwa akirwira gitikia wokira karirite kia senator na mieri mikai ithirikite na ronekanite kaire akiwa akarwira gitikio ngavana ja kaunti ya Meru ona kagita gate kuraja nonekanite kaire akiuga ati na kwenda kwawa agitikia cabinet secretary kiuma kiri thirikari nene na ndi akaribani betete na mbere na kumuria na uwe uma gitikiri kwa kwenda nontu kwanganga ko kwawe ni gutuma haringi kura bakethirwa bakichanganyikiwa na bakaikia kura ciao na bagwana nwethirwa akiari mantu ja kurio mapema nikenda bamenya urakura cia Meru ikethirwa ikari Lenda kuja kuthura senator wa Meru County oreo atucogikie mundie kura kairi arakethwa akienda guta kwa mtu akaja kuthura ari CS kaka tu subject tu kweta kuringa kura kairi Meru County batu turenda mwiro oju batu turenda kwira senator tu Kathuri Murungi oju akanatige kwa kiondo na nandi turenda kuga atiri tugutenya kwa itu amwirire na turamwira na bakiuma na mbaithikia ngabana wai family tu support teu tu amwirire ala chogire ta moja jonge ko kuwa gitikira getambere kuroma no to Meru twambirie ndwa na mugambanya kairi na miunge na baba kuromba atuikendwa ne chakurwa na baliku bugetekera tu thanwe na kairi bwe ale twirite arenda kia ngabana ntuko uyu aringire ariria kameme na uga arenda gitikia ke seneta ndauga nyandinganye kameme ndi no ntoneke ogwa Kathuri oni ikumba bionde bire ndakuringaira campaign
kiume kithiru ndari bwana ara muruge mbitete gukwekethera ngabana ndacoka na ara bwambie ndi no mbitete gwekethera ngabana mbigwa kamemene kairi gunchoke senator na ndi ugwiri tugeta nago rugendo ate murume utebwa tweke werune na gite gyaku please kiangabana na tugwikirite au kingabana no karanga banene ugapauru igitege CS ya kwenda nebere antu baraba ugite bakaro kama gitege senator barombe kura na thiri etero thirikari ya Ruto icinde ete akayo gitege kia CS twibanu ketha thirikari tutamwe gachinda akayo gitege CS indi agatutururia meru akiri na ringe cia national etere tutamwe chindana gitege ai CS indi bautu tutiro akaire ndene South Menti ndene Meru County no tubashereta wetu na thurwa na ukigitege ngabana wa Meru tumachabati twi kebana kwenda gitege interior ali ya ujo no ntuthirikari kwa ne wanu tam ne wanu na choke ke wanu tam ajwa ke wanu tam wadinga on tam ndebe amiringra ndebe ni ekamwa gitike ae kasi yes ke interior. Na tugitigana na ripoti tugachokera Rutere rungi na nabo Antori na Kari Bambeu ira iri gicigo mbunge kia North Imenti tuko na ruani batiumirite na kuthithia maandamano ja manene bakithetera barabara ira ikugwatanithia Rutere Bambeu na Giaki bakiwa barabara iji ni thukangite untubu nene na Kari bari na thina nene ya kwithirwa bagikurukira barabara iji Akari baba na ndipetete na mbere na kwithirwa bakimeneria mubunge wao no Mheshimiwa Raim Daud o amwe na MCA wa Nyaki East no Mheshimiwa Kenyomuna bakiwa niba bategere na ringi na babathithiri barabara ije no ntu muno kagitene ka kurite bari na thina enene ya gutumira barabara eu no mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga na kare Antune una turetera ripoti ije nikiriro na kinyamara gikinene aria Akari Bambeu bombete kwithirwa batemamite nuntu bwa kuthuka kwa barabara na kwaga security na kuithukirwa injogu na bameneria mubunge wao amwe na muna Kinyua Ntomareru Martha Karemio Rutere kuma Mbeu muna twamuthurire ari MC wetu wagweta mbere erithora macinani na ndenetera kumamba toro yera kanisa cietu kutura maru akiuga na iye murungu na ndenekera murungu ntheguru tonto nonera kirendaga ndio ntaiwe tonto marindi mbumete sendi kuma Bombeu batu itwatererwe sendi Giaki itwatererwe Ibrahim ntheguru na Nturaimu no mutune na batu augire na ndi twatairwo twaikirwe Tharaka ndeke tomi twaikirwe Tharaka batu nya stima tutiona kinyaro nyo tutiona nja cietu atweta otakuru na ndi batu tugandiria monkare yuthi ongwa yetete njira ne nyabiki bikyo itugomba gweta na acio na tutweta nyama sibasi na tukwaurire igita wateri twegwethwa nthegoro nyam twate kinya karibu wega na ndi bari ndaundire ntore mwera atia ya kwambeta wa Msamarira oni ndi muturi wa thura na muturi wa kindi na munda Giaki ya thai yangu itete mundene chwa kwa kathirone ndauma Mbeu ndethira maandamano na kinya goni goda wanchunga aja no ntugundi no ngotira barabara neje no te barabara muntu na ndi thai ojo na aturi ba Mbeu bandamene ntu botongeria bora botongeretu mbaya utongeria bora bora ba county na county government na national government bate usuburikira antu no goti begita ndiuga thai ojo kinyana boita skuru kuthagano ngari na aja aciari bakora thina ya ndi kuraura ana baingi batereza skuru ntu bakwoto impio kare gete kana ntu barabara no ntu bara imu raimu ata matwaga twana ato kona twana no beo oni dede gete kana ndi beta kwa kampa kana kamuindi iko kwenda ibarabara aje ndaka matwanga kinya Giaki nkera pole mama kana gagwita ngeta charia nkera pole mama kana gagwita ito morungu tethia kaka ngegategete ni ethora te komba ngogene bere onge kete kianjeo ikiano
ona maandamano ne jau James Munene Timothy uria ukumereria gitike MCA mata atiuriretie no mbere kwithirwa akirikanwa James Munene no mbete kumera akawatira ana beto abacokaniria akibaretera mibira antora na barengethera bakenyaga na bate kwithiwanaria no bareta mwakagerio bareta amwe na ito kuona kwena umuhimu sana antu babe the youth cietu ibakugaruka no ntu mona rere ja muchema ja kuchetha arumara no gya kejanja keria kanogoka no ntu na weregero kinya gweto chetha rera renge kenda bomba ko thithia tournament erewe ikethera ebugi ito mucokeria nkatho na ito kuga munene jo mto jo neje no ntu bangi ibarigete kuthuganiria youth cietu Marietu ambeta wa Collins Moremi kana mwakilishi kijana okuma nkoune uria kuromba kiti kia mubunge kia Northimenti antu bambeo giaki laja nyakisti ibarandingire thimo bambera mutongeria wao ateja nturene chietu kuigwa thina chietu na ndauga nkeja antu banyakisti bauga mutongeria uria twinawe ninga akaikirwa muthetu jwana aja agakinya ateja koko na urere buru kabisa ukategera insecurity ira twina yo ntorene chietu itokoria raim AP base ira yari mbeure inayetere ire kachokua ire twaewa kituo kia borichi nonto twitana aria giaki ku report case chietu jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Tugicokera ruterene rwa Egembe na ati nawe akiaria kiri kiatho kira gitete na mbere kiegi mantu ja gukiria na gukungwira untwire bwa Ameru ruterene rwa Ugoti ire Egembe South nawe mukaririgiti wa mantu jaja kirimi mwereria netete na mbere na kwithirwa kiuria siasa bonde bara berigiri gukinya kiatho ne kigi ntuku ya rujo bethirwe bakieja na gitejo akiaria mwereria netete na mbere na kwithirwa kiwa kiatho giki nikia asiasa na nande na kuboria gitere bagakinya ku baimenyere muno batikeje gutuma kieni kigaruka na kyo akia ni kiandwa nontu mantu jara jagwita na mbere ni mantu jagukungwira ntuku ya untwire bwa Ameru na kinya kuwa bakethirwa bakita kuthimana kadhalika na kumeneria barabangi kiri kiatho ki ngurukine tete na mbere na kwithirwa kiwa kiatho ki na ndiki kuwiritie antu mwanya kuma Ntereti on the county na kinya akwithirwa bakiaria barabo bethirite bakithuranira kiatho ki bakiwa ati muntu wende na wati ugeni kiri kiatho ki kikutuko makania ni rutere ruriku ari roki siasa no mariki wetu wanteto kuma rutere rukome wa Mutia ari na chotariria nontu twategera gitene ana betu batauririte kindraga habits ali marriages na female circumcision ile ku dai ndio kulugiro twire bo itukuberia guthoma kenda tumba kuba na challenges ile cia kurudia mantu ya maingi ya kuangaratanya ana betu babebe nikenda gukulugira festival ikenda tumba kureta atongeria amwe bamba kutu support to establish youth empowerment center nontu rira ukaruta mwa youth kindraga abuse no mwanko mwike araka tunwa nikenda umba kuteithia maisha yake na kuteithia ana bake niguo ntu tubangite ruyu barabonde bakeja beye atongeria betu batisiasa na batirikare bonde itekumakania irutere ruri uri wiyo tutethia nikenda tumba kugura munda public land ira tuka ethira iri Ameru Cultural Center ira tukeja na ki county government kana ki national government iturugurire institution iriyeje nikenda yo tumba kutethia ayuthi betu maisha yao ya baadaye burang na bonge na burang kiromba kire atongeria bonde baratu invite nontu itwetete para bedirkarine na para barinja ya dikari nontu bonde ni party ya stakeholders birang kiromba kiribo beja musemanio ne wetu batumira njukwa anya kauketu tukieto kukietu kya kuruma atongeria bangi na batumira
ye platform ya siasa nontu bakia kumitumira ye platform ya siasa bakatorwa batuthiria na kiatho gikathira kabeje beje tututete na rira bakenda kwiya guturomba kura kana gutwira nabo tuba support nabo bakathiria micemanio yo batwite na tutwite batwire tuba support na nde daika tubaitite batu support tekatubetite beya gutwira batu support ibatu tukwenda tuba support narua batu support narua nabo bethia bandae bakathiria micemanio yo na tugeta batwire bura bakwenda batu support so kindly inkuromba barabonde bakeya kabeje bakimenya kaikana na itubatere okakuya wethire orenje thirikare kana wethia we thirikare ne kaikana kamumeru na ikabate. Na tugitigana na ripoti kuma rutere rwa Igembe South na nditugacokera rutere rwa Igembe North na nabo mabisa ba mantu jegi ugima bamwire kuma thirikari ne county ya Meru batongeretu ni director wa ono Titus Mutura nduko narwa ni bombete kwitha bakithithia ndiunga yao sibitari ne ya Lare Health Center na rabombete kwitha bari na camp ya kwithirwa bagicunku na mantu jegi murimo yo nyimba kana hiraji jikene muno ya cancer bakiaria atongeria baba ni betete na mbere na kwithirwa bakia na biondo na kinya leso kiri kurubararito kana barabeterete kwa watwana bakiboria kuri na uguni bonene kiribo kwithira bagita sibitari gita kwegita gutigira ugima bwa mwiri ni buthongi na kinya bwa ana bao barabakamatite no mwandiki wetu anteto kumarutereru mukiri wa Nkunja ari na cyotariria aru ari antu akwe mana mwanje bombe tokulugira kyani neki bagithima mathina mwanya mwanya na rito makiringe kurira cieno rito tugwethira more than 150 ira ciumbite kuya cia kulugira ANC na itukura machini thano au cia kuringa mbica bo bantu bakurunga mbica nikenda bonekana ni mabitha ba ugima ba mwiri akaunti ya Meru bakinyite Tereselare arabombete kwethira bena medical camp na kolia minimo mwanya mwanya muno kirie kurubara barito o amwe na kinya kwaye kuruba ciondo amwe na leso ende kaitene kauba kiari ni bauritie kuru kaita karaba gieu ni bawati kwanjiria wita sibitari kenda boliwa ende te mtokoria musie na ini njire moya kwebana na mirimo kaita kara mtu etakura mwana bakiwa eneo thina ira bakulukira kaunti ya Meru no ntwe kuruba baingi kaita karaba wateu bateweta clinic tafadhali twejage clinic na kinya kagitaga kugia mwana gakinya ekurubetu bukagira nanja twejeni sibitari tombe kundeliva mwana twe sibitari kenda in case of any complications tomba gugutetheria na tomba gutethia nkinya mwana waku ake kuona period mbere kana ekura mweri mbere kumena ukao muritu ukamazoka sibitari cietu cionde ire Igembe North sibitari 21 cionde ni kuyana utungata bwa ekurubarito kumuta twana sindano na nyama utungata uyande kirivi ziji nwitawa tegwa kedo imwekuru kuonekana ketho wengo tena thina wengo ketho atharikete yani ukaenda atharike ketho ini infection ikatritwa kende tika affect mwana na mwana wengo yaka noonekana atukura boya kana ku something kundu mutukara kaboya mwana gaitatia aka kana kugeza kuina intervention mapema yani ugaguria na mwana mochi mochi tutimio utethia so ile iromba letu na you know thina twiniwaze county mwaguru abateu aita kliniki mapema na tu asa government to provide services you sibitari cyetu chonde na turi antu betu sibitari cyetu chonde sibitari maana ile na 17 chonde cia thirikari chimba ko thikio fa service yeje ya kuonlia mwaguru kumarira wateu na bandu asiara kana ite na service ya kumunta sindano cia chamo ko wendo sibitari kinyemwe ite tena service yeje na antu atu muko baitumira service yeje oriu bakiari manto ya konia na banunu kwateyu nonto account ya Meru ni thirite tongoreti na banunu kwateyu bya korea kana antu betu ba Igembe North still kwina negative indicator negative indicator ni kwithira ana betu banini ba miaka 19 kwina maiba kuona mimba bare banini unto bote bobo yake ri community na ki mugongo so nkauria aciari betu na inya community yonte tumenyera na betu na kinya akuru na boturekane na ana banini tututurie araba antu ba akuru nonto ba kwithira ana ka bathome ukaona mwana mapema ko ya responsibility nyingi muno mapema so kadhi chukuru kana chukuru kedwa kubuo maisha basically ukudhukia no dhukutoro bako no kudhukutoro mwana kinya mwana ro itrata wetire kura so I think the rombare akwa society akuru na engekuru na kinya na bongo baimenyere nonto kinya mwana wengo kita kwewe
you made some choice. So ginya batu tumenyere kedara society etwe Igembe North na Mutwati tumbokura. Kankera ana betu baba nini the adolescent riria bagia mimba bagakira ni untu rinde ni happenire ibeje sibitari kenda tumba kubatetheria kenda bomba kundeliver ana boega igutugwita nkinya na masukuru tukesensitizaga ana beto na barabe na mimba tukauga bage atwana basoke kaire skuru na barabate na mimba itokuendelea kubaliria kenda bomba ku avoid mimba cia mapema. Keripotera Meru TV kuma sibitari ya Lare Igembe North Mbita Mukiri Onkonja. Ripoti ya Mukiri Wankonja kumurutira Igembe North ikomba kuthwa gitukinyiria gatanta ndeto cetu gorobona arua gucokera nkatho cia mwanya mutegeri Meru TV no tuba kwithira uria mona tu tuthingatirite kuthingatira ndeto cietu na ibindi bingi mwanya mwanya bila twitherwa twikuretera ngakwendera tukubuthongi na bujuri ithari mubi mwathani na nkurikani munaniri wetu wa mathithio kari Paul Ngudire na ni ukambita njeri wacheupe.